Ruchnoy, tormoz, signal, favorot, faralari bor, panelnisigacha bor. 300 kilo yuk ko'taradi. Yordam beriladi, o'zi ko'tarib, bitta qo'lda ko'tarib ko'raveradi. Tak, bunun qanday o'zgachaliklar bor? Aytib beringiz endi. Zadniy kamerasi bor, mana zadniy kamerani ko'rsatishadi hozir. Mana zadniy kamerasida bor. Speedometrlari bor, pechkasi bor. Oho, nechashi? Qirg'izistonning barliq qaymog'ini yetkazib berasizlar o'zingizlar. Uydan o'tirib telefon bilan zakaz qilsangizlar da bo'ladi ekan. Yaxshi, 2 tonna bo'lgan bo'lsa, почти что porterning xizmatini atqaratgan-da bular. Labosi bolalar labosini sotib, tikosi bor, tikosini, matisini sotib, shundan olishyapti. Buning bahosini aytdikmi? Qancha bo'ldi? Assalamu alaykum, hurmatli Eldik kanalının görüşçüleri. Elektro muraveylerdi kaçan tartasın dep kommentariyga tıttыңыздар эле. Мынакей sizler için en arzan sapattuusu elektromobillerdi sizlerge көргөзөлү деп келдик. Караңыздар, бул жерде электро muravейдин райы деп койсок болот экен. Сиздер каалаган түрдө, каалаган жүк көтөрүүчү ар кандай бир форматта кааласаңыз кабинасы менен, кааласаңыз кабинасыз деген эмелерди сиздерге сонун кылып көргөзүп бермекчибиз. Буга бизге бул жакта Абдурашид ака жардам бермекчи. Канча болду алып келгениңиздерге ака буларды? 1 ай болду. 1 ай? Түшкөн болду келгенибизге. Аха. Соода кандай болуп атат? Жакшыбы? Жакшы. Har tomondan kelishayapti. O'zgandan, Qizilqiyadan, Boqadan kelib kelishyapti. Sooda yaxshi. Bu Qirg'iz xalqi juda menga yoqdi, yaxshi el ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, bular bilesizlar, elektro muraveylar ысык пирожкидей эле кетип атат, таланып-таланыпчы. Андыктан сиздер дагы жетишип калыңыздар. Азырынча баасы арзан. Эртең дагы жаз келгенде булар еще кымбаттаса керек, Талап күчөйөт да. Кандай кыла элем буларды биздин көрүүчүлөргө айтып беришибиз керек? Салмак кичинесинен, Bunisi 300 kilo yük ko'taradi. 300 kilo yük ko'taradi. Bunisini 110 ming so'm. 110 ming so'm. 10 ming so'mga qilib beradi. Hamma yo'g'i bor. Ruchnoy, tormoz, signal, favorot, faralari bor, panelnisigacha bor. 300 kilo yük ko'taradi. Yordam beriladi, o'zi ko'tarib, bitta qo'lda ko'tarib ko'raveradi. Qo'l bilan o'ng'ay эле, Pullari hammasi joyida. Так, 300 kilogram көтөрөткөн, урматтуу көрүүчүлөр. Анан кийин эң кичинеси ушул. Видеонун башында сурай кетейин, булар Кытайдыкы туурабы? Рамалар O'zbekistonda tayyorlangan, булары Кытайдан келтирилген. Рамалар мустахкам. Так, рамаларынан сырткары калган бүт жагы Кытайдан келиптир, урматтуу көрүүчүлөр. Рамасы эле Кытайдын, бирок жалпысынан алганда Кытайдан сбор болуптур, булар. Shunday. O'zbekistondan sbor болгон. Xitoydan elektrosohalar keltirilgan. Хорошо, түшүнүктүү. 110 ming so'm ekan, Shunday. Bunisi 500 kilo yuk ko'taradi. Bunisi 500 kilo yuk ko'taradi, 125 ming so'm. 125 ming so'm ekan. Ruchnikteri bor, panejnisi bor. Qancha kilometrga cheyin ekan bular? Bitta zaryad bilan bunda hozir qish kunida 60 kilometr, 70 kilometr yurasizlar. Yozda 80-90 kilometr yurilaveradi. Жазда 80-90 kilometrga чейин жүрсөк болот экен, бир заряд менен. Bunisi ham xuddi shunday, faqat bunisini o'zidan ko'proq 600 kilo yuk ko'taradi bunisi. Shunga moslatilgan. Akkumulyator ham, motorlar ham shunga, miyasi ham shunga moslashgan. Bunun bahası aka qancha? Buni narxi 130 ming so'm, 600 kilo yuk ko'taradi. 130 ming so'm, Arzandатуу жактары кандай? Барбы? Кардарлар сүйлөшсө болот сизге, Доставкасını qilib beramiz. Доставка дагы бар сиздерде. Beramiz, Qirg'izistonda hamma joyiga, hamma territoriyasiga dostavkasi bor. Кыргызстандын бардык аймагына жеткизип бересиздер өзүңүздөр. Үйдөн отуруп телефон менен заказ кылсаңыздар дагы болот экен. Расмini ташлап, shundan deysiz, jo'natib yetkazib beramiz. Жакшы. 2 tonna ko'taradi, eng cho'ng'i shu. 2 tonna, 1,5 tonna garantiya beramiz, 2 tonna yuk ko'taraveradi. Oho. Бул вообще чоң экен, Чоң. Двойной ресол. 1700 li motori bor. Akkumulyatorlar
2 akkumulyator qo'yilibdi buga. 52 li akkumulyatorlardan qo'yilgan. Aha. Tak, razmerini buni qancha? Bu jag'i qancha? Bunaqasiga 1.35, bunisi 2. Tak, 2 metr uzunluğu. Anan keyin bu jag'idan 1.35 ekan, hurmatli ko'ruvchilar. Yaxshi, 2 tonna bo'lgan bo'lsa, почти что porterning xizmatini atqarat ekan-da bular. Labosi bolalar labosini sotib, tikosi va tikosini, matisini sotib, shundan olishyapti. Nega bu pul topadi? Ro'zg'origa, uyiga pul olib keladigan. Bu bezrasходный, benzin jebese turadi. 220 uyda razvedkaga chiqib keladi. 5 so'm, 10 so'mda svet yoqadi. Bo'ldi, shu. Bu qancha kilometrgacha yuradi? Bu ham shunday. Buldagi bu 50-60 yuradi, qishda keyin ko'payib boradi, yozda ko'payib boraveradi, qishki kunida 50-60 kilometr yuradi. Bro, bunun akkumulyatori eko ekan-ku, narxlarda biri, ja'alarda da eko. Ularda 5 ta, bunda kattasida. Bunda cho'ng'unani. Cho'ng'ida. Yana qo'shsa 5 ta 10 ta qilinayotgan bo'lsa, hozir 50 yurayotgan bo'lsa, keyin 100 yuradi. Agar 75 yursa 140 kilometr ko'payaveradi. Akkumulyator qo'shish kerak dabaqtin. Qo'shsa bo'ladi, o'zi. Ustalarimiz kelgan har qanday materialni remont qilib, uстановка qilib berishadi. Так, Abdurashid aka, ошол жагыны сурай кетейин. Эгерде мисалы бул нерсени алып, анан эми бул техникада турабы, бузулушу мүмкүн, бир жери жана жогоруда сиз айткандай же балким мен аккумулятор коштурам деген болсом, кимге кайрылам, бунун обслуживание жагы кандай болот? Sizlerde balkim ustaңыздар барбы? Biz o'zimiz ustamiz bor, lekin buni olganlaridan keyin biz klientlarga 3 oy besplatni servis xizmati bor. Buzilsa remont qilgizib beriladi. Har qancha joyini o'zimiz qo'yib beramiz 3 oy davomida. Undan keyin kelsa o'zimizda hamma zapchastlarimiz bor, qo'yib beriladi. Так, hurmatli ko'ruvchilar, uqdingizlar. 3 oyga чейин bul Abdurashid akadan alsangiz, o'zlarining ustasi bar ekan. Bul jaqda skladi hozir buyursa sizlarga ошол жагында кирип көргөзөбүz. Ustalar бар дейт. 3 oyga чейин бесплатный ремонт кылып берет экен. 3 айдан кийин анан мисалы мындай болсочу, Abdurashid aka, мен оштон алысыраак жакта жайгашкан болсом, бузулуп калган болсо усталарыңыз жөнөтөсүздөрбү? Жөнөтөбүз, borib uylar turgan joyda servis xizmatini ko'rsatib, kalitini berib kelamiz. Жол кересин төлөйсүң мисалы устанын, алыс жакта. O'zimiz to'g'irlab kelamiz uylariga. Besplatniy, без проблем ham yo'q uni. Bunun bahaсын aytдыкпы? Qancha boldu? Buni 155 ming, 150 mingga berilyapti. 150 ming so'm ekan, 2 tonna ko'taradi, hurmatli ko'ruvchilar. Akkumulyaторун aytдык. Dagı ne bunun özgöçölüktörü? Blokirovka qilib mashinadaqa. Mana pultni bosib qo'yamiz, qutlab itaring materialni, ichiklarni mana ruchini qo'yib olamiz. Itaring. Yuring, yana itaravering. Bo'ladi o'zi. Balonlar blokirovka. Уже blokirovka qilib qo'ydi buni. Bu безопасность jag'idan ekan-da, yaxshi. Ba'zi 1 tonnalilar. Так, ошол жагыны көргөзөлү, 1 тонналыктардан да. Bular 1 tonnalik yuk ko'taradigani 180 uzunasi. Eniga 130. Так, урматтуу көрүүчүлөр, мен мынандай көргөзөйүн. Бул жерден бул жагына чейин 180 экен, эндүүлүк жагы 130 экен. 1 тонна көтөрөт экен бул, Баары да shunday, belki ochsa narsalarni solsa bo'laveradi, bozorga qilinsa belki yuklab ketaveradi bemalol. Produktdan olib turib, sekin ichine salat ekensin dagı, артыңа каптарың жүктөп turup келеберет экенсиң. Telefon qo'yilsa belki svet kerak emas, o'zini yukseltsa zaryadniki bilopitaniyaси bor. Akkumulyatordan zaryad olaveradi telefonlar. Yo'q, qanday жетишкендиги. Telefondun emesinden beri жасап коюптур, shunday. Жакшы. Chiqiladi, ochaverasiz. O'zi zaryad olaveradi. Бул кандай артынан заряд береби? Bu bitta sinti qilsa, USB-si bor-ku. Bu yerden sayıla turgan jeri бар экен, Жакшы, өтө сонун. Bunun baası kança eкен? Bunisi bo'lishi 140 ming so'm. 140 ming so'm. Так, narxı 2 tonnalıktı 150 ming, bu 1 tonnalıktı 140 ming, 10 ming so'm razница eкен da. Жакшы, булчу. Mana Şu 1 tonnalik ochiq turgan holat. Bu ham shunday ko'tariladi, nasoslari bor. Двойной rusol, amazata, akkumulyatorlari bor. Motori 1,5 minglik. Motoru 1,5 minglik deydi. Bunda dagı 2 akkumulyator koyuluptur, Misалы жана аккумулятор койсо болот дедиңиз го. Ушул жерден кайсыл жагына коет?
Dagы Birga qo'shib turgan qo'ysa ham bo'lsa. bo'ladi. Yerda bo'sh joy bor, bu yerga qo'shsa bo'laveradi. Sizlar qo'shib berib o'tasizlar-ku, Ha, qo'shish qo'shib beraveradi. deganlarga. Aha. Kilometr ko'paysa qo'shsa bo'ladi. O'ziniki ham normal, lekin 60 kilometr, 50 kilometr bo'lsa normal. Lekin dalilga chiqmoqchi bo'lsa, qo'shsa bo'ladi. Shunday. Bu 1 tonnalik, ha? Bir Tak, endi kabinalularga keldik. Kabinkalik el so'radi, olib keldik. Bu yoqdan ochib. Buga dagı talap бар ekan-da, kun sovuqda misалы жақсы-da. Так, bunun qanday o'zgachaliklar bor? Aytib beringiz endi. Zadni kamerasi bor, mana zadni kamerani ko'rsatishadi hozir. Mana zadni kamerasida bor. Speedometrlari bor, pechkasi bor. Oho, nechasi? Dvorniga ishlaydi. Bitta luka bor, lukda anaqasi ham ishlaydi. Ventilatorlar, отдельный ventilatorlar bor, ikkovsida ham ventilator отдельный bor, ishlaydi. Radiosi ham bor. Radiosu бар ekan, USB saya turgan jeri бар ekan. Radiosu бар ekan. Suv chachabı bu jag'ına terezesine? Yo'q, Suv chachpayt ekan, ha? Projektorlari bor, tippalar. Mınalar бар ekan, projektorlari. Qarang'ida вообще son ko'rinsa kerak, ha? Түнкүсүн. Поворотник жандырыңчы? Мына поворотниктери жанып атат. Жакшы, вообще мощный. Bunun жүк көтөрүмдүүлүгү канча Абдурашид ака? 600 килограмм көтөрөт экен. Hozircha 600 kilogimiz bor. Fevralda inshaalloh 1 tonnaliklari keladi. Yani Kabinalуундагы 1 тонналыктары бар, э? El so'rayapti, uni olib kelamiz. Кандай азыр эми эл көбүнчө ушул кабиналууну алышып атабы же мындай эле алышып атабы? Yo'q, ko'proq shu 1 tonnalik, 1,5 tonnalikni dehqonlar Cho'ngroq, olishyapti. Fermerlar, dehqonlar bozorda ichlariga 600 kiloliklarni ko'proq olishyapti. Эми бунун кабинкалуунун баасын айтайлы ака. Kabinkali 190 ming. 190 миң экен, 600 килограмм көтөрөт экен. Жакшы. Өтөсөн бул экөө окшош эле окшойт, а? Двойной рисол, амазатор, аккумулятор 5 52lik bor. Кладына кирип атабыз. Бул жерде толтурак, э? Общий канча штук алып келдиңиздер? 200 dan oshiq keldi. 200 dan oshig'i satılып ketib turganda qiylasi. Buni remontga olib kelishgan, mana usta kelgan, har qanday skuter, mototsikl, motorol, elektroniklarni hammasini remont qilib Бул жакта уста акалар жүрөт, а? Карап, ремонт кылышып. Tayyorlashyapti, sotuvga tayyor qilib. Topchi qiladi. Har turi bor, bu yoqda da hamma yoqda tayyor. Жакшы, өтөсөн Абдурашид ака. Ушинтип элге керектүү нерселерди алып келип, мындайча айтканда кызмат кылып жүрө бериңиздер. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жердин адресин айта кетели. Ош шаарында мына Горгайге западный тараптан келатканыңыздарда Горгайдеги круговойго жетпейт экенсиздер. Оң жакта бул жерде Оазис деген, Оазис деген же болбосо Алипор бар, ошолорго жетпей оң жакта кирип кетет экенсиздер. Абдурашид аканын номерин дагы видеонун астына чыгарып коебуз, видеонун описаниясына дагы жазып коебуз. Өзү менен байланышып, сүйлөнүшүп, дагы бир мен сурабай калган суроолор болгон болсо, өзүнөн дагы тактайсыздар. Ошол анда соодаңыздар болсун. Абдурашид ака, сиздерге чоң рахмат убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн. Урматтуу көрүүчүлөр, биз менен бирге болуңуздар. Биз ар дайым сиздер үчүн ушундай бир видеолорду тартуулап чыгара бермекчибиз. Көрүшкөнчө.